Kaçta oradayım? Saat 15 minut kaldı 12. Ася, не стелочься. Ася. 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 Ага. Ой, молодцы. Давай, давай, еще так делай. Мама. Ася, Ася, кара. 옛날에 ayağım kırıldı. Saat neçə burada? Saat 12:10 Ayrıldı. Ayrıldı. Қайттық біз. Қазір жуын түсейін. Обедке барып отыра қаламыз. Wordt toch weer dit gemaakt en dan kun je wat Iya. Бүгін екінші күн. Уже күн ыстық бүгін. Жақсы өтіп тұр. Закатик, да? Паша, ждем. Ася, отырма, отырма. Отырма, ждем. Тастармен ойнаған жақсы көреді өзі. Закат. Қашан отырасың сен? Том істеп отыра бер солай, вот.
İşte. Koşuyor buraya bak. Керемет. Мына жерде екінші этажында тұрамыз. Мына жерде ойнайтын жері бар. Качеля. Самый базовый. И батутик. Балаларға ұнайды. Ля-ля-ля. Ойнай ғой. Қолында пирожки бар. Жить, как говорится, хорошо не запретишь. Хорошо. Да?